ngawan kat jompi pai ba da mesin jong ji sogo ni konge pada mesin jong ji sokia ngawan ada kisdong madana ting kabai ke jompi ngaso ai ke kumlei ya gitu kinong Christian jong voice of the people party ngai ke kumlei kamtam ya gitu kinong Christian ki pargo ki parasam ki jonga ki jompi na kene kisdong madana ting bai ke jompi ki belaya ide ki belaya sya ki belaya Christian bar ki belaya dalam senda bar presiden ramba bunyi nado ki power ba Kristen ki belaya no Islam kumai sibun ka jingai ne ka jompi pada ka ai mesin ya ki weipat ontang haga ne kisdong madana ting ke jompi bar kumjoru so ki weipat kisnong apa kenal ya ka wei ke ketien yang belong the way na kinong talk ke paunam sa dari Amerika u John C. Maxwell habukan siapang kinong ilam uang kumni uang leader is someone who knows the way, goes the way and shows the way. Unong ilam ulunta ubentip ya gelenti ubaya ya gelenti bat ubentdo ya gelenti pada seorang kulai sibun nagri lagi nong kerjaan the voice of the people party nagri kerjaan ke jompi pitep uai unong ilam ontang jomre ke konsensi ke jompi henry kamtam unong ilam jogeri berkerjaan pendiriu kulai sibun nagri jompi webiwei ke nong kerjaan the voice of the people party ngakuapan perkenal apa yang jompi negapor ke pemerintah bagong kari berkerja pendiriu ini dongkam kerke ya kata mengiong aktian paling ya ke change of leadership apa kini kejela kejona berkejompi balai kejela kejeli kalau nanti al-asab hagi bentar baru kedalba kalau pada ini yo ya kita kinongilam kita sukam bagilong nongilam kendai kita kinongilam kita sisa Dahil makadara pada noong apa yang joki ni kapur ngidong kam kerki ya kata ke change of leadership lagi kata ke jing bujri ke jing tengkela ya kita kinongilam apa kene ke jela kabi ke jonga ke jompi bakam tam kom ke chakriu pada oh dan sibon ke bakam bagi ni kinongilam lagi kinongilam kita sukami Mereka segmen the voice of the people party. Kadonyo Presiden Ramba. Om day mo sukam mo day nongiram. Hindi bakari bakajatmriyo. Kaito bakapriang. Yung nongiram the voice of the people party. Marga soray ko dari station pat. Yapi ki paibanong susdong jogisdong madarating. Lingba kasi kusan jopi. Ngayon bansay. Yauta nongiram. Ubapidan so sarong pada. Bagari bagacakre baro kapai saudi dolam warong presiden ramba joga voice of the people party oh kendang dibanak kinong kento agri kisi ki banta kamtam agri kisikang gabe ke jompi pai ba akran kamtam ki pardo ki parasnam ki jonga ki jompi ki badan agri kisikang madan ruting oh kendang sibon pai ba ki banuan matum thade banilam bakla babantuno ya kecil sutro ke jompi bantuan ya kita bor sutro atau bor perkat ke jompi bakam tam dan tendu ya kecil senia hau nonglam barang ba jongi pada voice of the people party papa rengadong what on bakla papa lada kari bagi jatmriu kalau pai khamat sauni nonglam mabda sei nagari ke sidong ke jompi hatu ke sodai bamapi pinamai ke cikusan kabarurat ba at kabapura yang dia nongilam joko voice of the people party bat jokeri bagajat telihi parkuway menen kasni nasungu ayo pedan beta agi likely ki meeting satya support sila konsensi halakkan saw apo walong bat apo mau sahu agi likely ki sidang pada kabapin kemenina maka solong bedombok mengayo menhiar kejap agni likely kisnong hoy agni kiski ki pamenta ya kisnong mulai
latip dia kakun ke ketem ke jom pra. Latip dia kakun ke ketem ke jom pra. Henry nemen atang apoi ilai klik senong pai pa. Ngaras lo kemen nama apoi hakas senong kepada dei sisa ke ketem ke jom pra. Hagini ilai klik senong. Nama ka MP election kan sudah kini ilai klik senong. Kini ilai klik senong. Kelak kensol. Kini ilai klik senong. Kelak kensol. Kelai kecikisian kembar. Nyopun riup pesan nak kesispa. Ya ke Voice of the People Party. Hapo walong kira ya kecikisian Trapsan nak kesispa. Bat hapo mau so kira ya kecikisian Trapo R% nak kesispa pada. Banga kitu ngakin tu kamtam. Ai ba om tang kini kisian pada. Kina ya kecikisian ke berapa ya ke Voice of the People Party. Renga kbi nanti bagari kesenong ngejong pi. Bat ngan keren sesian pangan ban. Ya ki pardo ki parsam. Kita nak berkejopi. Ayah kejadian keberapa? Ya ke Voice of the People Party. Kita ni orang dalam. Upatilah say. Nangni ke konsensi kejopi. Pilih betul sarong. Pada. Oh kemalawan kita kiway pak kita lambat bertabi. Banong. Oh kita dalam juga Voice of the People Party. Bak kamtam. Ken persang bertentobria. Yo Emily kejopi. Hagani ke konsensi bak agni kesenong kejopi. Dah ke pakile. Kumne tak kumtai. Ban penong berpenduk ikat di sini di dalam pada. Banong ba, ulale ayu tua beli. Apa ke konstitusi ke jompi? Kali ke juk kesur pada. Kau pergi so, jangan hantai apa mulai konstitusi. Oh jangan lagi berteman. Lihat si kita pada kita pet kita kli. Yang berkomiat ke jonga, banyak berkomtri ke jonga. Regatif sekian mapi pada. Kun kita kerjaan, yang presiden berambak jonga berjoki pada. Kamdong kamsu bagi weekend wan berbatai. Hilatip ya galenti. Kapag naulong nilang joki, ulalam nakmat. Hagami kumulang nilang joki, hagari konstitusi ke joki. O ban keno, bom simlala berwara ke development. Hapo kare ke konstitusi ke joki. Kada solingo, naso kumba, utaw ba arden, udah nak sorkar mo kado ko join. Barom takata, naso ma ka Voice of the People Party. Kaya lamnya ke sorkar. Apa kali kejalan? Kejonga apa kejopi? Oh ngasau. Apa kali kerennya kata ganti kesekian ke slot? Apa kesenong kejopi? Pada arah ke konsensi kejopi. Ngasau lah kumba. Uemre kejopi. Udah yang PWD Minister. Jongni ke sorkar MDA ke pemerintah pada. Ni hapan pensiun nongren. Ya ke jingkren. Barka jing kdo kti. Jongi weipat ki political party. Oh pada hari keski. Kena sibun ki persang. Banle Emily, apa ke konsensi ke jompi. Banle nong yalam, apa konsensi ke jompi. Oh banle kum kita sokia. Nam tak kaya action, jom kali ke konsensi ke jompi. Namar ke por ke day, sesian 4/1 berkembit, yuk peta. Kantan, nak kata ke parti, ke belah dalam ke setur, jomki benong. Oh ni wan berkembit yuk peta. Manlah ke sisian sansdem, baru pai baru. Ungop, singop, pada. Badeta keketian, lawan ban keren hapo kesenong mulai. Lawan ban keren hapo kesenong mulai. Ban ngawang atau kepur, bagi kle kapakum kata keketian, ban nyopo yang yunong mulai. Galak keren atau porong, lesi kita kibakan nak atau kelempung. Kini kibriu kipakupta, kibisa pembiet malaka sisian sansdem. Rehu pada orang sabar, nak kata kelempung. Day pada pabiet. Bat unlumlok hanya pembit ke joki. Baga solo bagi ai mga kren na mga soto ya ke jinglong ke jonglong mulai. Baga election arpo lai pada ke pelingo ke penggedet yang kita political party kibala akmi nanti bawat na mulai kin ket yo so jok ke jingjok. Ani onlani ke result pada upai ba no mulai upen kala kongpong ya ke politics. Jom kita kiway pat kipol ke parti. Bagaimana sokren pada. Bagaimana kipat jompi ni por ke pemerintah. Nama ke MP election ketan sudah. Apa mulai. Haciski kipat jam kut senang. Jok election campaign apa mulai. Ngalah kerennya kena kiway kekentian. Ngalah kerennya kena kekentian ontang bagan pak. Ya ke kubur. Ya ke nong senang jok senang mulai. Mereka jingkren ke tengah kalong. Ban pak ini ke kubur. Sakit lai pemberi teli konsensi baca geri baca cak geri para kue bangalang atau por mulai. Ompat tak kapor kedai
Bangin pendam no. Yang ini political party kita leben yang ini upai ba kentup ya ke NPP GDP bagi gue ba khantam ya ke NPP dong ira dei ban pendam no ini political party bat ngin sedang napo bola kata kali kemarong ada ngaco kemen pada kijing keren kita mah tang sistem room 4 don tang sistem room 4 don mereka orang lada supet tang negeri election MDC pemerintah balai orang nama apa mulai konsensi pada apa mulai konsensi hak ada kegenting ke pemerintah hensel lengo pagandang ke sarkar MDA balai lam dak NPP bat bela benrap balai rap dak UDP lembat kiwai pat political party ke bak hamret pada henrekat kata ke political party ke basensyar ke jela ke jopi kita ke arti political party betul atuan ke bakran henrei apa mulai pada kemisiem layo kemisiem ladut watang bansai ki kertong apa mulai konsensi kamdai ke bapra pada kimdo bansai ki kertong apa mulai konsensi balai namar ki sotu bonong mala mulai utep kai ke NPP unong mulai utep kai ke UDP bagi sotu bonong mulai ulah depan kita yang kita political party unong mulai ulah depan pen yang kerkom trekam jom kita political party bagi nong mulai ki pai kemat tang the voice of the people party badai nak kata apa ba dai nak kata kila ong le si tadi kertong joki barang to me let no slaga uniform mentah unong mulai mentre jaga NPP unong tre jaga UDP let no kali uniform phong no da kabanyan ko ong iba arden ma phong no da kabanyan nega jingpir hari ini bak kita ki independent candidate keren po mulai kalau ngong yu pa ba kini kita ndai bagi phong banyan napo ndai phong ni banyan najrong jong ke jersey upai ba na mula teplok wala lagi phong ni banyan najrong ndai kitip ke ai ke ba syapo jong ki pai ba bak kuboy ke bang kwa karuan hang ni hakmat jong pi pai ba ngong tungen khai khat the voice of the people party bang ngets kem pai ba pemdei upai ba ubam don ya ka board jing perkat ban analyze ban pet ya kerkomia cokta political party pai ba bakam tam apa oleh konsensi ke jopi ga sopla bakat usiting MDC bakam tam kat utau sian jong ke district council pai ba lada apa mau keneng umnocho banyak kun uan syariah ke konsensi ke jopi pai ba kamut yu kata nganga jong tang ni ulas sotu namar ba kinong mau keneng ru kidai kibaran yang nomor yang scam bar kidai kibreu kibas staff kila depan kentat akan election but on don chance hakane ke MDC election hatu pai ba lada kinong mau keneng kila bentot yang kata jing sotu hatu mapi kinong nong thamai konsensi kibaran poster kinong yoi kata ngangong lada kata sarkar MDA komba kekop kalau wanra kita development kalau wanra kini kita bankop akibat jong peta gong lada kata ke MDA government kalau le sisai ke kam ke bapha kalau le sai kam bapha balai kanut bansai tadi kertong apa mulai konsensi kada ba pai ba kalong ba upai ba na mulai udah tho udah bo udah pet batu sotu bagi kita ke political party ke NPP ke UDP pai ba kini ki parti ki baru mulai wong idong kam ban khliap lama no bat ban kentat yaki bat khamtam barai ke jinsan ya voice of the people party kena voice of the people party kai wel ya ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki joki khamtam nagari ke slong madar teng pada ya we are pi ale yin yelo mang kowe yin wanra ya ki chingetali habreng jonga ba joki kum ke jad ne khasi idong kam ne pada mga berkopi ale baru sekata la subna bet betul ukasi jungi ubam juya teli nengong nei bom ya teli upai ba jungi ene upai ba jungi uap ya kapor kum kene bapai ba kapor kelade yang ada ki kum ki pardo ki parsnam kum ukasi banya teli have a voice of the people party balada mana berkopi pada ilaya teli pada kita giwei pat kibadai na giwei pat kejad meliu kin sotu ega bor ke jonga ba ke jampi pai ba bat kin sotu kumno ba kin ya ba kin yen agni ke ri ke jonga ba ke jampi ngi wan smat jampi pai ba ni por konta
Yem nong krem shu eka nong rem jo voice of the people party. Na tek scan maka nong rem jo voice of the people party. Phi khamtam kun kinong kusan jo voice of the people party. Kala rung pila tep bat pila sotho bat pila priang ya kata. Nenga skwa berwandra kata. Kan nong rem jo voice of the people party kom batai likot. Kadang tang atli ki nong rem. Atli ki nong rem ki bas scan. Bagari tang ki atli ki nong rem. Ki bela ban khlepat yang ikut kerja beliau pada kejelani barkoi keringkong kadai kata kaba kadai ketong lu kejong ke voice of the people party bagata kadai kasinsar khadar ka khut ka basuba kham kasinsar khadar ka khut ka basuba yen nomna pai ba ban weng dia ki jerwat par kesok kerdot ki badan haka emlang ka salang ba kadai kejela ba kadai geri ka bai kejonga ba kejong pi ngajong ka chablet ka voice of the people party kene ba kadai jongkam ban pembet ya kini keri gitu ni, kita akan berpet nanti macam, kita akan berpet nanti macam, kalau ada kebet nanti macam, pai kebet thong sedut sapo, reba kekendrian nanti macam pai kat nang poi sapo, kata kadang kendrian, pai kai keman lagi pai agak jia itu kedui kom kerja, sampulai tiga sedang pai naga kerdan kepengiran hajrong, mentang dalam syatrai do, hagi mentah baro ketagri. Kejela kejonga berkejopi bak orang ni report minta ke dabak pada kadai ke bangsa kampung bak voice of people party kong yen wanra e kasinsar khadar ke bakhut ke besuba bak ko akan ke jopi pada bak voice of the people party kamdai ke parti ke bami banyak kon persya inunu riusiat kamdai ke parti ke bami banyak kon persya ke nunu political party ane ke voice of the people party ke yuwer ya ki pardo ki parsnam ki jonga ka jopi banong ali nomor ka voice of the people party kala penbena ya kathma persya ya bangsa kampung kathma persya ya ka jindok bak kathma persya ya ka jingle silang khat pai kini likely ki daba ki ba penhar asuk ya kini ka ri ka bai ka jonga ba ka jopi atau pai ba phemkwa Bajarang bentalang, hakni katma, rengkat lembar ke voice of the people party, barangay skan klan artatian, kumbangi sotu, hakni isi ki pamata, upay ba keleng keri, ula pai pat sa voice of the people party, lalu upay ba keleng keri, ula pai pat sa voice of the people party, ngamdon jing artatian, bagas nong madan rating, baro ki persam ki jona ba ki kin pai pat, kin ay ka jingsan ka barabba, yang voice of the people party, ali. Ini trailan bat ke voice of the people party. Ke voice of the people party pada hari ski ke bangta. Baru ke political party. Kitian mati siar dapat yang voice of the people party. Balik kitian. Ngaskua berwarak kuat jopi ni upon bangta. Kitian on. Bagi kitian yo Pak Arden, yo Dr. Ricky Jesington, yo Pak Bright. Lani kiway pa kinongiram jo voice of the people party. Kian le. Mendai bagi kitian. Ya kinongiram jo voice of the people party. Dari pai ba ka dawa balik ki political party baro kitin ya ka voice of the people party ya kini por ka bamta nama kitin yo pai ba upakerjan ya ka voice of the people party ka voice of the people party pada ka voice of the people party kalau wanra seisiempat ya kata true democracy bagi keren ya ka democracy pada kani kita menyong ka sensar pada ya wan ka jopi nam ta kani correction ni kani democracy pada you want to bring some people back but the voice of the people party kalau wanra seisian pat ya kata kasinsar khadar kasinsar paiba ka basisha kumba kadai banlon abang keren ya ka demokrasi kalau ketian demokrasi ngong kamde ketian pareng kalau kelalong ketian pareng hot mereka wan lagi aplik ketian Greek kegentian demos bat kratia balada pengkelai Greek aplik kegentian ketian pareng kamu people's power Balang perkelas kian kasih kebut, keketian demokrasi kebut, kebor kejong upat ba. Pada ini keketian kebamta, lingba ke voice of the people party, upat ba usotu menta. Bangim dei kimrau, ngim dei kinyut, hendak idei ukenrat. Ngidei upat ba, ubedon ya kebor, ubedon ya ke ikhtiar. Badai kata upat ba bagi wei pat ki political party kitieng, ya ke voice of the people party. Nama ke voice of the people party, kawan ban pensotu. Kawan ban kedong lenti, bat kamtam kawan ban tengkep bor. Hawai pawai unong sosnong jom kini kejela bagi kejonga berkejompi. Bagi kini kata bagi wei pat ki political party kem kuat pada, kem kuat ki kuasa bau pada. Ulung merau, hak kita jimpen biet.
ke jongki ha kata ke jingthong ke jongki kata ke bagi kwa bata ke bagi la ban penjok ke kum ke jingthong ke jongki pai ba yin se shulong sa utu pai ba ubayai khnum siai khnum nagawai ke election sagawai pan su khnum men nagawai ke election sagawai pan nei pai ba ngong ko bang po mo lai ladangi ladangi khnum ladangi linear pai ba ni dong kam ban le but the voice of the people party kong kay wir yang ada pi upai ba long sosong jong kategori ke ke jong apa jong pi batong kenyo ke jinglong nong pecai kenyo ke jinglong nong pecai andai ali ba the voice of the people party yin ya dan benta ban sandor pat ya kalawai ke bapnai ban sandor pat ya ke sinshar khadar ke batmai ke ban long ke jingku na ka ta long dien ki mandien ki jonga bat ki jong pi pai ba to phem kwa bandon ba the voice of the people party but kam ta mari por ka mata bagi wan na kam ta kali ke MDC election pada ka jukli ka chabret uai UMP but uai UMDC kata hari ke jukli ka bagi dokam berkeli manga bat mapi UMP wei sya dengan ai ka vote ke jona ba ka sopi idong kam berkeli uai UMP but uai UMDC pai ba ngin sim ya UMP ka kentien MLA ka full form jo ka dei Member of the Legislative Assembly. Kabumut aktir kasi udukot kawin dorbar tauan. Kabumut uday nok tauan lani utau legislator. In jiat menta yaway legislator. Uni unong tauan uban rung hangtay po district council pada uban yasat nakapata kecik kejonga pat kejongpi. Kata apa tak ni menta. Kata apa tak ni wan bang siap yang kecik bencan. Kata apa tak yang semi renti. Nak kata ke arpui tarik. Yang beretno itu just talk kemarin. Pada kalau kita political party bagi politicians kita balik no pada kita pembaklah yang kecik talk macam ni. Lakarong UMLA, lakarong UMP, lagi UMDC. Haki pol kita mensuan. Lagi keren UMLA. Kita pada kita beri hukum tu. Mereka hukum nak tauan pada. Kita hukum legislator. Mereka hukum distributor. Dalam suara election nak bun ma, kita balik kikam ke bapa. Oh kita susnai ke bapang ke beduk. Oh kita jot kalenti ke singkin. Kin bun pai ba ke bakum kita. Kin wan na preng jok pai ba. Ban pen biet ban pen thami. Tang suara election. Oh kin le ba kin sei ke pisah kin ai. Hangno bapang ba sitom kita lut. Hangno bayap. Hangno badan ke beduk kita lut. Hangno badan ke jindokam kita lut pai ba. Dia nak kata dah, kita pun berjuang. Lagi hukum kita jom. Utai kan, ubala ibiang, banlong, utau nong ikat kecuni. Ubanlong utau nong tauan. Habeng jong apa jompi. Bat kata apa tak? Kalong kamu pakla. Ngarong apa mau lai? Kerja hati kita ngong. Idong kam ban wengno. Ya kini kerja soto bakla. Kejongi hagabedi bat UMLA, UMP, bat UMDC. Ngem dia berkat apa tak? UMLA, UMP, bat UMDC. Udah uta unong yasat jonga bat jompi la kalong bat kesorga lani apo hing dorbar tawan lani apo district council kata di kamram ke jong UMLA bat UMDC pai ba bagai skam pai ba ni por konta yen so thu sai kedar ba sai sian pat yen mi renti bat yen so thu bagi dokam man sai yo dong tawan nang ne sakmat om ya kita ke nong sam jing sam bagi nong penbit bagi nong pentani yo pai ba Bagi sekian, ngasuh pada ni rapor, baruan kemat jompi benterma, yang dia samla rangba, ubah ke parti kesenia, baru ni ulang, utama pada ai keti kaman, ya ke voice of the people party, kenapa ke voice of the people party kau mengelang na doa sedang, ingin bagi jelah ke dongkam, ya ke change of leadership, di dongkam ya ke jingpen kala, ya kita ki nongilam, ki jonga bagi jompi, di dongkam ki nongilam ki bertemai. Bagi voice of the people party kan say ya kita kin nongilam kibat tamai kibat nyelam dia ke celah ke jonga berjoki bat banten keradur ya kini geri ke jonga berjoki ho iwan nak kata ke MDC election pai ba ka pemerintahan iwan ya kini election MDC ngapen kenapa aku kejat beliau amat bon nak tenjui ngilaklet ya ke history jong kejat beliau ngilaklet ya ke history jong kejat beliau ngaju keli bang ngaju pen kenapa pai ba ong haswa jong kakemlai spa sau punyo August Karena sebab asal punyo, ni kong kerjat beliau, ngem dari kinong India, niat bangsa pada kata lagi istri,
Aswa jom kenal sebasa punyo. Yang partai kinong India. Deh hadiah jom kap santarik Ogos. Kap kenal sebasa punyo. Kadai hadiah nang tapai ba. Bangilah kelalong kinong sonong bat kinong India. Hadiah ba. Kita ki doli ki basensar halo jonga ba joki. Ki basensar ringkat ba penhat ini. Siapa kata British India. Pai ba. Apabila mino nak negeri ke jonga ba joki. Kila ai likely ki option. Apa yang jongi ku kecet menriu. Kapan kong langit punya sok kerui India. Kabar langit punya sok kerui baka East Pakistan. Kapan itip nata ke Bangladesh. Lani ingin remain, lani ingin yasa independent ngilong laju. Dai pai ba kinong ilam jongi tu kopor. Kila rai bat punya sok bat kerui India. Bat kumta ngila kelalong kinong India. Ringa sungu ba kita kinong ilam jongi ke bangkiman. Kamtam yo wei ni kiri ramba bongi jukot in ubak joy. Reverend JJM the Crossroad, banga sokmen bedin lapoi, haga konsensi jong ramba, ukraw perkat, uhe jabin, jong kerjat bendil. Uni ramba, haga takapor usotu, bakon kerjat bendil kasi, haga takapor, abang kasi paiba ngem lebas tuk bakla, abang kasi kabot, kendriam upnar uboy uar maram lengam, ini kawai kerjat bendil paiba. Bat kerjat bendil kasi paiba, kali kerjat bendil kabat tang sitro. Tang sitro. Kalau kau tu iba sitro, apa keduriau, kalau kalau keduriau kari India tak. Kau kerja meri dan tangan tu. Di dalam kau bakat saulak tam tak kau kerja meri. Di dalam kau bakat saulak tam. Bagai jual ini way. Lalu siapa kasih baru? Nak ni kerja lagi tu. Lain tu perlu garu tu. Lalu rana kasih baru mentah. Yang ada biru kentok tangan dia por kontan. Lalu rana ini kau kerja meri baru. Balik ban berat hapo kanong ba kau kata pai ba tengah kanong ba kau kata pai ba gila ja nama hapo nong ba kau kata don hidup kumba sispa adu kumba siklur sanpusam lak tengah hapo nong ba kau kata ka jingrat ka tui uni orang ba was lutu adu kata por abang ia penyes no berkeri India ini kejat kena kau berkerpang berkapa pil na kita ki parok ki jungi berada po rithor kita minum India kita pun. Minum kita pir. Bat uni orang ba usut huang. Lemda kadang kadang kaan. Kabanyada kerpang yang ikut kirit pa kamtam seri katain lami jogri India kirulum. Dan kamtam kadang kaan kabanyada kerpang ini. Ngin sejak rai pada. Pada nama kata dah ulalet ulaikon. Ulalet ada apa Constituent Assembly. Kai ke Constituent Assembly. Ke Constituent Assembly pada. Kadang kata kayung dorba kalau tahu kerpang. Marsio laju kiri India. Ban berkat ya galawai jogari India ban haju poru ban wanra lade ban sina ya kata gerti sensar jogari India lade ke Constitution of India ban ure orang ba Reverend JJM na Crossroad ure yo ekalat ban lade po Constituent Assembly ban ya sai ban penyo ya kani kaan kebalong kum kasti na kata jonga ba joki kum kejat beriu wat apreng gading persya lagi babon kinong mikmat lagi bekeleng dari India. Anda Reverend JJM ni Crossroad pada ulala ban penyapnya iki, baru ulala ban penkomo ek Constituent Assembly bat kamtam yo Dr. B.R. Ambedkar. Bat kania ka knet ke ban riu, kelarung hapok ke Constitution of India. Bat dina kania ka knet ke ban riu pada kabang isio yang kata bangyong ki Autonomous District Council. Bat kania pada kabang iwan kat Jopi hari kenti ke bamta. Hoya kwa ban keren la kwasyan. Wanam sok bakla ke district council ke pementa. Bagi district council ke badan hapo ke jela Asam atau kopor bin banginan don bagi jela Asam pada. Ke district council bin banginan don bagi jela Asam. Kedai ke bak Kleinpor haru kata ta. Ke district council pada menta. Bagilah yo ela ke jong jela. Bagilah sinsyari daladi ladi pada. Ke bor ke joka. Kala red bakla duna bagalong tang kendiat pada dari nujur. Bagi ta original 6 schedule ke district council min bagi dan bagi jela Asam. Andai wat la kata apa ba? Wat ada. Kata board bagi ikhtiar ke district council kalangan duna. Andai wat la kata apa ba? Larangi penuh kam hok ia kata ke ikhtiar ke district council. Kan dia jengkeku nak kata jongi kum kejat menrio. Mas pak baru rak kali ke nuksa. Baru likely ke district council pak ke jela ke jui. Ke Khas ke Jain Hills, ke Garu Hills Autonomous District Council pada. Kila pas, kila wanra yang kami kaan. Kami ngintip eka ke training by non-tribals regulation. Bagai kirikan. Kani kaan kalong banyada yang ada ki trairi meluk
ya ke pelangja ke jonga ba jompi ya ke tre ke ta ke khai ke pateng ke jonga ba jompi berkat kum kari kan long ba kita bande kita try muluk kita di sabah ke jala ke jonga ke jompi kinomla ban surung kat baman ban tre berkata ban khai pateng ban tre kam kontrak ban tre kam supply apa ke jala ke jonga ba jompi kimla hoi kari kan long bala banai laban ai ya kata ka license ni ka trading license ki pada bal nagari ka jela ki bande na ka ki try mulu ane ka ong la banai tamnya kita ki kam ki bangi kum ki try mulu ngem la ban try ne ka so pura pa ba san pura ti kislam hari bagi yo ek jela kalau solingo kalau ngabang ipet kham ta mane pasor sulo mujui ngendom pada ka ipet syaitan kita ki banyak taksi pa ba labun kita ki bande ki try mulu la sakri yang belanja ke sana bertepi. Oh, lagi nak sepoi yudu, lagi nak si yudu. Kayak kebangi, lagi di dukaan ke bahe, di dukaan ke beret, wabat ki betul bersama apa madang pada. Labun nak kita ke bandai ki try muluk pada. Rasa kini long, kecil kali kalau kita kaman kali kalau, hai kasti kejongi, hai ke district council, bertumbuh kali, banyadah yang apa jadi, nanong pada kini kila feel banyadah. Yang apa jadi kamtam mawidi bakka kamai kaji kejonga bakka jompi pepa ngasih berkenal voice of the people party ni so sarong hawagi wana preng jompi ni ko monta ba president ramba jongi ba adan mila saimat haki nriu nai yo banlong ko CM jaga district council ula penbet ya ka yudu bakan long ka plangja sisa jong kitrai meluk let pepa sat ko yudu ya kendo ya kinong yo ko yudu kin sebatai pi ya ka ai ka boni uri ramba ulale men ba ulong CM kapo district council but on the apa na hagi nriu nai ka bat kong CM watang ka way ka trading license dalam isu syakta ke bangde ki try muluk kata kali ka voice of the people party but pai bangong ngong bat jompi ni ko ronta pilaya isya bros kata ngin isya astang ka to ni po namar uni UML jompi nakani ke konsensi ke jompi pai ba lalu pai ba kalian gari lo pai kemat show mapi bidang kam menyai ne bat ule UML jompi nongram jompi nakani konsensi ke jompi bat ngam dan keting artien pai ba pausem arpo apupra ke voice of the people party kani ke parti ke bansincar tamarwe hari ke jela ke jela ke jompi mendai bagi syukur pai ba amyong kumda namar balai ipet kakum ke MP election ke berada nakilai pun reality ki konsensi ka voice of the people party kala job nakilai ku artli ki konsensi wat kita ke southly ki bayan sunayo yu nam job pai ba hagi artli ki konsensi kata galong hangtai hapo laban ba kapo lat mukha ngisu lat tang khendiat pai ba ngisu duna tang khendiat pai ba banyo yu nam job wat hagi ki artli ki konsensi bat ngamar tatin baus dan arpo pra bakata de kathong jo voice of the people party kathong ji long bagri party ka jogi kan kunrup yo lakam sinsha hapo re jana ba jopi bat watnom artien pada hau arpo pra kanon ka sorkar jo voice of the people party bakane ka consensi ka jopi kan say yo kimpresel nagare ka consensi ka jopi pada kila yaisha bros kata yaisha stangkat to kanis nyan pada kada sohu ya kilong kami apa anong krem hadian baka voice of the people party kada say sawat kya mali kini kilong kami nantay na po long kami nantay na po nong krem apa kile kani kedo iba ardan gyong ne gyong ba ngila lagi yo NN bro sansnyam bro mlenyen lagi yo NN bro sansnyam mlenyen namar gitu bapi pi perkat ya kalau we jogi khun kiti kijona bagi jompi yen yaisha kiyong bangis kyan kinong maranating mo kimde ki ba dono kimde ki bang perkat kano gari ba kacay paniyo kanong kamyu leader kanong kamyu nongelam jo kacay paniyo ngila da bioi unyo leader jo kacay paniyo kijona bagi jompi wat phai sakabon ai kitikisan ke jompi yang voice of the people party batya kata pai bang doi kam tamane kenti ka banta phidan ya ka kabuk sel pai ba penteni nakane kamaran ting ke jompi ka baham dan tapo anong tpai konsensi ban peni sa ka perthai baro oi bat sapo ki parado ki parsnam ki jonga bagi jompi banong kinong madan ting ki pardo ki parsnam ki jonga bagi jompi menta
idon ha senda baga voice of the people party daga bagi penjob kamburan yone kertong jo voice of the people party bangai skam pada pennom randin pennom ini kenapa voice of the people party ko mau ka voice of the people party ka klan ndi bagi dan ka spa ka pho ka siar ka rupa ngim kwa ya kata tang bagi labiang pada ngim kwa ya bogong kata andai ka voice of the people party ka kwa pasal sian pat in clear ya ka burung jom ke jalan bat kisai sian pat pada in clear bat kentiu ya ki pardo ki parsam ki bat ini ke jalan bat ki so si belong ke jalan ki khamtam ki ski ki bamta ka chopai ke jalan ki ron satrai du pada ke jalan ki dei kadon ki nam ki so si ngau ki ski dalam kali jilet sabam ke jalan na soleran belong balik ngong meglea balik amalan ngong balik ngong meglea pada kabut kali ngawan ke jalan bam saptam dan ngawan kali nong meglea ngawan ke jalan kabut duktam dan ngawan kali nong meglea ngawan ke jalan kabut kepuli keputi kan satrai du dan ngawan nong meglea ngawan ke jalan kabut kekia kan satrai du ngawan ke jalan kabut kamrem paiba kan satrai du katari ke jalan ke jonga bat ke jongpi paiba hatu sokan no pat iman yang jileran kong ke jatriu kong ke por ladai lingba ke voice of the people party paiba ngin ya khlepat ya kana bat ke burung jong ke jatriu apa ke mau ke MP election paiba o sibol ke political party ke krenben ya ke voice of the people party ba khantam kita ke political party ki national party ba khantam ni national party babi dan ke jalan ke o la sukhan prat o la surus pa prat Kikrenben yang voice of the people party o gidong o pinpa yu pra marway po parmen ule yu pra marway po parmen o dali bakrenben yung tambul sebam soot apok kendong hado kata pa ba kikrenben yang voice of the people party nenga penkenal ni po gamta baba voice of the people party ka voice of the people party kanget ya ka ai ka jingkren ba ka jingong jong umelung SJ Duncan Aku ini dipantri kita mu, umelong SJ dalam kado wong kumni, wong kajing klan kamsong, hakajing bun beriu, kajing klan kamsong, hakajing bun beriu, Henry hakamensin basyemran, kata dia voice of the people party. Kemlingo, baik pak, ngidon tang sangat kia beri, hadian ke arpo lain, hadian mupra urung apo assembly, habang ilet kalian kari, kipai pak yong, pak ni sosial neta. Mapiatan mapi samut daga ngidang napo kalian persya ngidang samut syan kari berkejat mendriu barga ongi kita orang ini ba'i sosial nabu ya kejekli ya kingong ngidang tang samut ngidang napo ke opposition mentapi ong yi sosial hatu bila ju perkhat dara pitbu yu pra ban sinsyah rapo kejela ba kejonga ba kejongpi angit skem peta nam dokam ban batai bila skong Berkapur kaldei, bagian pensiong yo pra, pensiun pok kecerah, keconga berkecongki. Bagi skem pak, hari kapur konta. The voice of the people party kamtir kam smith, baron siu pak. Namang itu semua mereka kamram macui. Mereka kamram macui baruan prem jongki pak. Don ki political party pak, ki bamnot, watang baruan siu pak nanta. Kim not siu baruan siu dari pak. Bagaimana ya, kum kita ki political party, wat ni ikut election siu. Dah kim not banyak kenduk yu pak. Ban pensyai kan orang yang pi kebat jong peta orang tha ba pi syong no ailat ya voice of the people party bargai sekali report wong ta pai ba kum kinong sosnong jong benar teng sofa ra lang ini ku kubur bat pai ba ngai skem ka jela barokoi ka dongkam AAP ki pardo ki parasnam nang ne dapo madan rutin ngindum pat ya keren ki weipat dia keren ya ki pardo ki parasnam ken mau ka riba ka jat riu ka pai khamat wadum klet pai ba kari ba ka jat riu ka pai khamat sa ka madan rutin ka pet ki pardo ki parasnam ke jongi ki pardo ki parasnam ke jongi shano ken ai ya kita ka jingkusan ke jongi pai ba ngenum de klet ra le me ku kubur ya ki parlo ki jonga ke jongi ki bayi ki jonga ke jongi ki para macam ki jonga ke jongi ka voice of the people party kong ali ini trailang bak voice of the people party bak aku apa ba so makan songno ngaju sutenat panura e gani kecing kai lingba way na ki president ki bang next camp na plan jungi hitep yo to president baru dia president Zelensky jogari Ukraine next camp kila jioslo
Namar balai ka Ukraine adu mata kalong pe don be ka news. La live tem kada peng katma Persia egori Russia. Ngine mikran ya katma dengan kuat keren yo President Zelensky. Agapor kamu job kamu President Jokeri Ukraine. Barangsi ka badikong kamu urung haga kamera trekam kamu President haga office trekam kamu President Jokeri Ukraine. Ban semua tak suki kamu President Jokeri Ukraine. Ulah khot ya kita ke para menteri kamu baru haga kamera trekam kamu. Ban onda ke room haga kamera trekam kamu joki ulang kunni ya kita ke para menteri. Wangam kuat bakin bu ya kedur kejongan kamu President Jokeri Ukraine. Hagi kamera trekam ki joki. President mo mo kan President dan Prime Minister ni pek war Prime Minister jungi kadur kejongan kacabet. Patrol pom Modi, gendro Modi, sakti Modi, mo vaksin itu sertifikat Modi kacabet. Modi mau Prime Minister. Mereka kata, aduh, Chief Minister jungi lah penbuat Modi lang. Kat sabalik sudur konrap hipai kasar silong kat sabalik tu billboard. Tashi mayu konrap. Lagi kemudian top model apa kam jalan negara ini. Mau tashi mayu tangi konrap. Pakai Minister. Wat kisakti kebun kiskim. Lagi dah ketur ke joki. Ini cheap portions apa? Kat berburung. Mau voice apa kita berarti kan entah. Man pelot ki klor. Ban bu ya kedur. Jom Chief Minister. Jom kita kiwai pakai Minister. Ngantor kam. Teraya ke kam. Ka voice of the people patikan umle kontan. Bat haga juga poriong. Long kubalong President Zelensky uberi statesman umdei politician. But ka voice of the people patikan say statesman. Kita ki bayo ijai kata. Om ke politicians bayi tak sansnem. Baru Zelensky wong wanambu ya kedur ketuna. Hagi kamera terekam kejoki. Nei wong le ekadi. Wong haga cakap apa pinbu ya kedur ketuna kamu President Jokeri Ukraine. Hagi kamera terekam kejoki. Wong bu ya kedur joki kun kikti kijompi. Balik. Kadang kedawa kata balik wong ta. Wong bu ya kedur joki kun kikti kijompi. Namar wong ba katu kasuki kabapi bisong kumu menteri kari kasuki kabadon bor. Namar nak tuski kenbi sibun kikam. Nak tuski kenbi sibun kian. Nak tuski kenbi sibun ki polisi. Batta ka bibu ya gadur jo kikun ki jopi. Nangis kemong. Penum le ya gadur. Kadulu ka kam kadumi, kadulu ka an kadumi, kadulu polisi kadumi, kaban temyak ya kalau we jo kikun ki jopi. Dia mata dapat tak ngawat kerat jopi di pur. Maka arpuai tarik ngin yami renti pak. Ngin yawer. Ki parlok ki parjor ki jogi ki bayi ki jogi para marga ki jogi barong. Ya, ngilit ban ai ya ka food ka korjor ka jonga ka jopi. Ngin mi renti Nei haswa jo kata apa? Haka arpo tarik nemit. Aku apa pilih egari goy. Hadian bagi kun ki badang ki jompi kiratia. Hadian bagi kun sil ki jompi ki badang kiratia. Hadian bagi para ki persa ki jonga bagi jompi ki badang kiratia. Baba. Len pet ya betul kemat ki jompi. Mau. Nang ada lagi ki kun ki badang. Bang sekarang mau por ki badang lei. Mau kira apa asnem pada. Ngajupet apa pergi yok tiang apa kedur kemat betuki. Kedur kemat ke balului, kedur kemat ke bayi. Bagam apa tian peta? La pilih kumta. Wanam kelat yang kedur kemat betuki. Hadok ke arpuai tarik. Bagam eskem pen om bakla. Namar ngatis kem. Bahang ni yang lagi jongi mata. Dan sibun kiki kipa. Dia nanti. Haurak tiga dulu kita dalam kebelok kepah ni. Bon dan baro. Nai. Berbun okti. Mau? Boleh nak pergi ke long kiri long kepah. Kalau nak pergi ke kepah ni, kita buat berpenyak ialah jukun rakti. Don, kayak habis itu mo. Don, mo, itu bakal ada yang buat kita mo. Itu bakal. Marundan, bagaimana don kita habis itu hari kerut. Jukun kita, mo, habis kerut. Mengajarkan don weiru kepah, don kawai ke kemir. Kau buat berpenyak. Ya kita kikun. Dia nanti. Mendan. Banyak Tristan. Mau? Lalu dia kita belas ni kita teri misteri. Lalu dia kita belas sejan. Lalu dia kita ginumret. Lalu dia kita teri office. Banyak Tristan. Kau kita pangas suatu kamu kupa. Banyak Tristan.
Mengapa ikuran jona bagi Tristan? Tristan na mari kuat panai ka batam. Nata ikun kiti jona ba jopi. Ikuat panai ki ka bam kadi ka kok kesem ba ka jinang jisa. Ka batam. Pada teng-teng iklep no. What yaladi? Iklep no what yaladi. Ka chong ikani. Teng-teng don mo. Ubatri misteri. Oh balak si sendiri jeseng. La sipong na kajuk ka kuat. La liprong kata ka kuat tu. Orang yang tahu sedang deh. Ngalih kumul ngan pelang pisah ngan tiet no ekawe ke kuat ke batamai. Basyawan kut news dan ngan tiet ke kuat ke batamai. La pelang tak pisah la jalan. Apa kadua alang ru ke pisah. Hamar pun ke tiet ke kuat ke batamai. Wan ki kun sokupa bandawa ya ke jingdo kam ke joki. Kai ke bangile kom ki mi pa ngai buat apa joki kale ekata. Pai pa. Apa kadu gilen no ya dia. Mau gilen no dia. Kelak ketu jing kuat kuat. Ke jing kuat ajan thamai la dia. Ni kelak no pai pa. Ni pen biang ya ke jingdo kam joki kun ke joki. Dia dai. Gile ekata. Mo. Dalam mi muslim na thong kan tu kut le prong. Pa. Namar boleh. Upar khat nam ta kala wei joki kun. Bar ngai skam pai pa. Agar po tarik na phile konta. Para pa pibi agar po tarik hem arpatin pai pa. Kani ka tido ko jong pi. Kemau. Kakiti do badan botam, kakiti do badan botam. Ikam mi batang si kalau sekian, tak sekian rundan. Dalam berkedap berkedap berjalan YouTube budam joki peta. Dengan mau kasih sekian sekian ke berkedap nyon YouTube budam peta. Kan rai ya kalau wei joki kod kakiti kijona berkedap joki. Kani kakiti kijona, lakan pedim, lakan penyap ya kalau wei joki kod kakiti kijona berkedap joki. Bangai sekian peta amartin, agak arpui trik. Arpui trik, mau hak arpui trik, abang ini, banai kafut ke zona berjopi, kani ketido ke zona berjopi, kanu melihat banyon ni budang berjopi kikot, kikti, kabom, lari kiwe pat, kita sembel tu independen lari kita parti, kita kandidat melihat di parti ba buon, baik ba, ngamar tatin, banai ketido ke zona berjopi, kalian banyon bet, tang hau budang, ubrannya kesyap, jaga voice of the people party, kabadai. Upra, kublai siwon, kublai syajaru, ublai untuk ku yang ada di